Hagi jingle kai parlok hapring ke Bolivia, Persia ke Algeria, apa pai jingle ke jingle kai ke Algeria kalau Khur ke Namjop. Hadin bagalala ban pelim sok ya ke Bolivia Haduh saulanon. Hagi jingle kai hapring ke England, Persia ke Costa Rica, hagi ke jingle kai ke England kalau yo ban penki jar nengkong, tang hagi minit ke bakandai, leng bau rice. Baleng bagari shigol ke England ke tam da shigol anon hagi kela step. Haba vai pat syaga ke lamit ke England ke liok biang benciap ya ke gul ke baar haga minit ke ban riu peupra leng ba ke penalti balakan jat do Gordon. Pada haswa ban kot syaga kendai peu minit kata haga minit ke bapra peu nyau ke England ke liok benciap ya ke gul ke balai leng ba Watkins. Baleng bagi ni gilai gul ke England ke lala ban pelim suk ya ke Costa Rica dan lai lanot. Kajing le kai World Cup banengkong jong ke England mentau senam arajar arpenriu kalong Persia eka Croatia kabani rekai ka khatra tarik mraijun agapor shibje Bteng am hagajing lakai apreng ka Portugal Persia eka Nigeria haba phai shagna gajing lakai ka Portugal galio ban penki jar nengkong hagamnet ka ar pheulai leng bau nito Henry day hagaminit ka balai pheu nyau Adam sulio ban chap ya ka gol pen ya khai naga benta ke Nigeria. Pada Haduh bukur ke kala step paro arteli ken hun kia kait na marshigul. Habangi pai pat syaga kela mid ke Portugal galayo biang benciap ya ke gul pentam. Haga minit ke banyau peusan lengbau Francisco. Badai lama gini ki argul ke Portugal kalala ban pelim ya ke Nigeria da arla ke way. Bar ke jingle kai World Cup banengkong jong ke Portugal mentau senam arah jar arpenriu. Kalong Persia ika di Congo kabanile kai ke khat nyau terik umrai jun aga por si peu si teng PM